le goma papa le wane a ye deep lona le sala le mikudi bete ko Redi so COVID la pepe sa re na le batho re na le maphutho ma re na ba Kriste Bas ba bang sa le ba COVID la ba so gohle ka se ba tseba di fila ma ba sa tsebe mo ngatso You can master the hymn without knowing him Paul says that I may know him Go pamisel tsore ke batla o tseba yena Tate moruti sketi ke aurata mara ke batla o tseba yena Hallelujah ho ka tseba yena matata ho le bona Satani a tadi sikiti o tseba Jesu Bothata ba sejeri bo tshwana le kelekeng Ha o le sejeri o go to receptionist o tlamele o tshepahalle doctor Ai batho Yes Wa bona batho ba tle mo la o ka bana le pene ya o modisa ha ona na le ya o fodisa O hiretse o modisa e se mo fodisa Ko tsikya receptionist ke sa doctor O hlaba batho ka na le ditse go Ba ruti ke di receptionist Jesu ke yena ngaka I want to see Dr. Jesus. I hope I want to see Dr. Mosebetsi wa receptionist ke go le se la fohla. Lo ba critical ba gone ho feta. Mara bothata ba ka receptioning a le hlobola. Mara ka doctor mo hlobola. O ka dula receptioning 10 years o ipatile sibi. Mara o kena ka doctor le hlobola. That is why ba sa none ba febela ke because ba felletse ka reception. Mama rusimona ke fetela ka doctor ay ay go phamisa le tsone rusimona ke ba ka bona ka ya batho ke ba ka bona ta o ya le go la shuka ke ba ka bona le sika la meno ke ba ka bona la go safeli Uketi moluti ka reception mara ha ona batho ka doctor Sadia mola tlatswa madi a tshwara kobo ya Petros ya ntate mo ruti ka o rata ma kobo ya o hena matla ke kopa o fetela go monga bophelo ya kaya ndara bahaya bahaya ka o rata bishopo mara ke kopa kobo ya Jesu ke kobo fela ya Jesu e gona mo fodisa bleeding ya 12 years ka 12 seconds ha o ka tshwara kobo Jesu tshwara siki o sa di ema ha Jesu le Jesu o ya kula o na mo tshwara mo ba sa batla mo tshwara te a re le kunutu le morena o monati ha kaka ke mo isane le yena a go re bosiu mo re ke batla kobo Jaba matela la ke tla ma padi mo na ke tla di nebeng I want to touch them Your help is at the hand. Kimo mamba ni ko sora yena, yena o ka sora yona. Ay ay ay, ska sora siki. O que que vai sora cancer? Sora Jesu, Jesu Christ. Mamba ba 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 ba. Sora no amo pelo. Aqui o na céu. The bleeding must stop. When you marulika, keep on mambari it must stop. Ako pamisel sore twesa dana na yesa hakaya yemas.
to Satana yetsa mosebetsi wa ka ya yema bosibu to ba loi ba yentse ka bana ba ka ya yema bosibu e ring amene ka ofela e ring amene ka ofela e ring amene ka ofela e ring ka ofela ya yema ura pasata la papaya akosa Luna, che va a salire hanya ko pa sele ba twa five for it stops right here. E ma ka ma o tuma ni ba ka o kene manga mana ra ka kereke mo. Ku tlile twe. Ba ka ba twa five for it stops right here. What the devil has been doing in your family, it stops right here. What the devil has been doing in your marriage, it stops right here. In the name it stops right here. It stops right here. No more divorce. No more suicide. On a le pine recordileng re tlo e release Friday re morena how can thusa ke tla bolella batho gore ke thusitswe ke wena a gore morena how can thusa ke tla bolella batho ba kanana Shandekata Mahayasa. The power is here. Sadi mo la fitla thapelo a tlo rapella competition. Anana go batla equalizer o pedile. Ma hantsa ho la thapelo a fellwa ke thapelo. Thapelo e matla e fela. Hai! A fellwa ke mantsu. Ha o fellwa ke mantsu ho bona lentsu. Hai! There is no growing without groaning. The Bible says we don't know how to pray, but the Spirit of God is praying for us with groanings. The secret place is empty. Bébé Yamelo. Mon priest il est Mosali. Until they misinterpret you, you are not gonna get your miracle. Kamele ba ubitse le hlanya, ba ubitse o iketse ka wa halalela. Ha wa tumela pela Samuel o fellwa ke mantsha. Ya ona le motho mo profeta ha o ka so sa gobo ba phone lo tsebe wa tabela ha o ka so sa ba arabe ka di WhatsApp o tsebe you are getting there. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shama mo tapela ore ki atamela. Tona sona le nku ya Simo pela ba hlabi ba yao. Jesu ya tseba mo bua atola a emela bohloko ha bo se botutile a bua mantswe ya 7 ntotse se se ba di bule dingata ma ho rekoduetse 7 ho ke mantswe ya 7 wa ya bitso mantswe ya 7 ke mantswe ya buile mohlalifu le supile bophelo ka monwana nnete ya ha ho bona ha maemo a o supile Oro sepa modimo re batla o bona ha dintho di lobokana re batla o bona mosebetsi o fedile o re glory
Moruti Melani. Bothata ba le tloa ke bo. Ha le tloa ho wena. Ha lona bothata. Ha o le lahle. Ma bothata ke ha o tlamele o le hula le tshwere. Ha o ka utlwa le boima. Batho ba nana ke cash ka tiki cash. Modimo ha isna nix ke utlwa ka ho hloka ntho. Hey Bishop, nna monna sna maqeba ha ke mamele le thego ya hae. Ska ntse di tshuma ke mamele di station ke mamele di Google message. Ke batla motho a tsema o phunyo a pele a phunyelle. Tumasela le ka mogwa ka nna ka mo hlompha. Ke mo hlompela fela o tobeditse o re tsebe gore Jesu o khutlile a na le maqeba 5. Jesu o shwela na le maqeba a senang palo. Mara o khutlile ka maqeba a balwang. Potso ke gore hobaneng Jesu a khutlile a fodile le bitleng? Jesu o kene le bitleng a sena sebopego. O khutlile a na le sona. O motse banna ba Emmaus. Ba kopana le Jesu ka Sontaga ba go yena fela mo a sa tsebeng. Go na le motho a trapueng freedom ka tiba bua le yena. Ba tlo bua le wena ba sa tsebe hore batla botsana le fuba re ko fingo ka tiko wena ore se phumne mamleswe se tetheleliso o Jesu namhlanje Satan uzoyiphelita uluwile wampahlisisa ka dilimo so ke mohlolo ako iver modimo ha katile ho tla bona ay a ke re ka fela ho tla bona. Just so quickly on Maqeba 5. 1, 2, 3, 4, 5. And the 5 thing number 8. Yeah, grace. You are coming back with grace. Your prophet I get a hucha come how. I will like a man shalete ya hucha come how. I will like a sebeta uko hape come how. I'm coming back. I'm coming back. Christ will bring you back. After the disgrace, God will give you grace. I get number 5. I get it go for the hook. I know like I do not drop on Yahoo. Go away very mohau modimo ke kwesa ke mo mama re mohau tlo etsa ya ke tsema shalate ya shota mara mohau futla ka mohau a tseba ba right off karakana. Grace can call you back. Labe se ba ubitsa nyopa wa khutla ka mohao. Ke re labe se ba ubitsa le tawa la mosona wa khutla. A ke le ka fela I'm coming back. Ya go ke khutla. Yes I am. Re ka mo. Aba kopana le wena o tsama ka koloi ba ro so sebetsa ba ba tlo runa le no ba jetsa se no. Ke mo. Mama re morena o tlo etsa ka mohao. Ya gore modimo o tlo etsa ka mohao. Wa modimo.
power of the mountain. Mujimo, only this uncontrollable love for us. Le hane alukulu ti bohali ile bahai. Atlame ore a teke bohali bahai ka mohau wa hai. Inali the wrath of God. Inali di maruna modimar. I have to be man so that men can become back to me. Grace is not fair. Modima hato khona ufasa ka mohau ha ba ke background ba tla pele. That is why moshimane wa lehlaso a fitlare nketse mohlanka modima ra ke no o etsa mohlanka. You are my son. Amo apesa ko wa ke mo mama re nka pese morena ka pesa. Amo kenya le sale. Amo etsetsa mokete ya kotas. Welcome home. I say welcome home. Get on liberty, my own cookie. Offense, my own cookie. I feel the power. Keep on my dumbbell over here. Come on. Business ya how ya khutla ka moha o tla khutla ona le maqeba mare se se maqeba le sembo haba motsa wena mo go no tso kena ka mamati fa le ba so kena ka mabota re hanka phunwa ha ke thile se kotsi ha khutla I don't know none of the knowledge that don't have one at the food. Shabam top long to I go see I hook I today. I hook I know yeah. Ona mama, mutipa. Muhiru kona wahula wa mwana wahula. Baba tla Delaila ba thola phini ba o kuta ba ntsha le mahlo kona wa khutla ene o khutla motho na ke sefofu mara ba khone o tshwara ene ba se ba tseba ga se mogile ba tseba o ke matla mara why ba sa o kuta wa bobedi ha e khutla ha e sa kutela ya hona ba thuka tete ke ba mama ha e khutla there. Buya mtona buya. Ubuya leta. Kitatsu akio. Ishaka kama handala baba. Let us pray, let us pray. Irabaha Shatabaha Usakaya Yahuka Kamoha Ningala Holia Sola Kamoha Bagamaha Kapila Kamoha Rapel Lebu. There is a comeback anointing. There is a comeback power. Shakataya Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. The praise of God is here tonight. You will get it back. You will get your job back. You will get your property back. You will get your peace back. You will get your joy back. We are launching into the deep. There is faith after faith.
There is favor after favor. There is favor after pain. The sufferings of the present can never be compared to the glory. Rino Saka, Usaka Bahaya, Itakaste mokaya peria kamahas. Lokotumo kostikaria katenere bohos. Niheke prokotima kasadi. Reroba meshmashakelatia bolus. We are shaking the foundations of ancestors. We are shaking the foundations of ancestral spirits. Ausaya Beti, Magia Lisida. Praise will cancel the cage. Geheresta kabahas. Ohorela da bosta. Yekataka yendere de bosta. Makamu di mateka la tente. Makamu di mohawa di muketente. Kukari kita mohau kala tente. Unataba ulimeti haka imohawa ufuki. You are coming back. Unalipesa wakamatenti. But Mama Marmurgis get him and last at the weekend with a hook out from the Noko. Just so we get my machine as well as your pay. Yes, I am. Come on, police. I said, Cassie. Those who can pray the Holy Ghost as the Spirit lead, I want you to pray. Just give me 2 minutes. Something's happening here. When the tent is under the cloud, the tent is under the hill. Go, my hallelujah. Ore Paulo sinegini silenge Damascus, I saw the light. Yeah. Logistik mihendria katos milia babahas. Idi kosti kandria la mosti adahas. Eri katoni klomi indria kospia takaya. Eka babahas. Holy Spirit. Moyo hallelujah. Moyo hallelujah. Moyo hallelujah.
Irarosanderia. Iraralabush. Yes. Salete. Salete. Yatsiba mo fetu la sie. Jesus! Sa tsibirisang kwa la mahlofe tshena e matla o batla yo kene just kena ho yo ska shebella shebana le yo na modimo tlile ho wena le wena o tlile ho wena. This is a divine visitation. Ke mo tswa ka rapet are ke tolla ta mabitli shatakaya Tetena e somare mo di matrolla ta mabitli. Ishaya Bishop Dagan, God is here. This is not a service. It's just a divine endorsement. Yes, sir. Hindi mo ano logomela na maula sa temple. Hey. Stempe ko nga. O lebut sa diputso le mono le akong like stempe. Ore, wait in Jerusalem, le stempe. Yes, sir. And when he shall come upon you, you will receive the power. Nehemia tatawa na mga nawe, tikupong sa lumol. Kakisika di boda ng ibang pusa kiya kay kibabon sa lumol. Maya halalilan sa lumol. Hamati mo na rebuso na luwa kimare pami sa lumol. Ukeke waloye unalile mo. You are sealed. I say you are sealed. Reverend about. Tegele bo amfela kobe. La haba sa swasa bakabatu. Modimo rata watu ba emando ke la wasa swasa. Kutlile keleke la di ntotsa o disa tsama hantle magotli. Baba batlile ba le metsi a re maraki a hae. Vele ro fitisetsa ka doctrine. Ya shaya mo sala wa ka reception e ka doctrine. Ora per la fatto curi se di che la barbo che sto per copo fitte la doctrine.
Ra o rata moruti ro bone TikTok mara re kopa re fetisetse ka doctor. O thola ka tshwara tsoseletso ya ha etswa. A latiwa ke bakgeriki. Ba lata bo etro ba re re kopa ho bona Jesu. Re bona mehlolo ka kereke mara re kopa ho bona Jesu. Dikoloi ka di bona le manyalo mara Jesu o kae? Batla o rapela le batho bo se bona moruti se ke kopa ho bona Jesu. E sale ke itlhatswa teng. Ke re sale ke itlhatswa teng. A ke tsebe mina thoko why ana re o itlhatswitsa. A ke tsebe ona bona eng. Bana ha ra itlhatswa sale a re hlatswa teng. Kopa re kwa le mahlo. Ke batla fela ba re moruti se ke nna ke kopa ho fetela ka doctor. Ke go etsetsa operation ka casual. Tlamelo kene ka ke. O batla o bona ngaka Jesu sa le teng. Ke yana fela ngaka ya dibe. Johane ha mmona o tloella o rera o bona nkonyana ya modimo. Wa ya ke yetlosa kuba ne dikonyana tsa khale ne di kwaela dibe tsa lefatshe. Ba di sa di tlosa. Empa konyana ye yona ha e kwaele sibe ya setlo. Go pamisel tsore moruti rapela le nna ke batla o kena ka surgery. Ke batla Jesu a tlose. Pamisa matso. Moruti tentena pamisa matso ke go pa we rapela. Ho se mo le ke go dumela re Jesu ke morena. Wa dumela re modimo mo tsositse bafu. Kona mahlo pamisel tso. Ere morena Jesu. Buela udimo, ere morena Jesu. Kutlwile lentswe. Pelo yaka ya dumela. Molomo waka wa bulela. Ore Jesu Kriste ke morena. Ebile modimo o mo tsositse bafu. Tshwarele dibe. O nhlatswe le magopo. Mola lebitso laka. Kajeno bukeng ya hao ya bophelo ka Jesu morena. Re ke le sona le fatshe ntate ka lebitso la Jesu. Ke thabo le hodimong ha le mong a re e ke dumetse. Ba feta bongwe ba re ba hloka ho kena ka doctor. Ka doctor re tswa re etse di-operation. Pelo ya rona e fetoha. One encounter with Jesus make us to be accountable. Make us to be responsible. Mosadi wa Mosamaria o kopane le Jesu a kopane. A khutla le worship. Ho sena kereke e bona fela sedibeng. Le ba thotseng Jesu ka shino ba tlo kena ka ramotse ba re come and see the man who has told me everything about myself. Ka lebitso la Jesu. Re dumela.